Tırmağıç, cip, kazık var eken. Assalamu alaikum. Mekendeştir. Soğuk mağazalarındayız. Hafta günü Jekşembe. 29 Ağustos 2021 yıl. Soğukdayız, soğuk. Onlardan taylar. Assalamu alaikum aka. 40 bin. Erkek. 40 bin so'm deydi. Qancha olur? Qancha bera olasiz? Aytchi. Marhamat 35. Kichkina qo'shiq. 35 ga boradi. Jigit sen qancha so'rayapsan? 43. 43 bin. Erkek ha? Erkek. Bir yaş bo'ldi deb qo'ying. 1 yoshga chiqdi. Chiqdi? Nesi? 43. Bo'lar qancha bo'lsa? 40 bo'ladi. Shunday taylar 40 ming so'm. Tak, buni qorani ko'rgazaylik. Qancha so'rayapsiz aka? 44 bin. Yoshi qanday? Yosh 1 yosh 2 oy. 1 yosh 2 oy. Erkek tay ekan. Mushidan da so'rasan qancha qiladi? Ha, Monza qancha so'radasiz? Bor 45 dan so'rayapti bu boshlar. Bari 45 danmi? Yo'q, 76. Noma'nda bro. Mana burg'achlar 45 bin. 44 baş. Sen qancha so'rayapsan? Jigit. Ya. 65. 65 bin so'm. Tay. 1 yosh bor. 65 bin so'm. Tak 03 deydi. Qancha ekan bu B? 150. B emas be. Baytoq. 3 yosh. To'yelek bu endi. Qaçqan bu? Yazında to'yt deydi. Qancha bo'ladi endi bu? 145. Boyu qanday ekan bu? Mingida? Mingga emas be. Üretildik bu şey. Taza değil. Tara. Tartasa mı? Güzel. Geçtir oldu. Küçük dögende. Gölden geldi. Ha, gölden geldi. Жақсы екен, çoğ. Dançak atası dançak. Dançak. Жақсы. Bayga qancha so'rayapsiz ba? 80. Yaş qanday? 6 yoshga. Manzara. Semiz taylar ekan. Qanchadan baka? 55'ten. 1 yoshlar ha? Burg'achi bo'ladimi ekan? Bir sırgaç. 55'ten. 1 yoshli taylar. Anladım. Sıra oldu. Ha, boş qancha bo'ladi ekan? 53, 52 bo'ldi. Siz qancha so'rayapsiz aka? Ya. Kecha tushganda. Bugun da tushsinda. 70 ming so'm. Yoshi 1 yosh. 1 yosh bo'lgan erkak tay. Etti arıqtilemez, sevgilemez. 70 ming so'm. Sizniki aka? Qancha so'rayapsiz? Ya, Qancha so'rayapsiz? Sizniki? 40 ming so'm. Tay 40 ming deydi. Assalomu alaykum. Qancha so'rayapsiz? Yosh qanday? Qanchami deydi? Ya, 2 yol oldu. 2 yıl 5 yaş. 120 dediniz mi? 120 bin son. Tay. Erkek mi? Urgaç olsa da. Qancha yaş? 1 yaş mı?
1 yaş 3 ay var. 1 yaş 3 ay. Qancha so'radasiz? 52 so'radi. 52 ming so'm. 50 bo'ladi ekanda shunda. 50 bo'ladi. Sayonga jaraydi ekan. 50 ber dedi. 50 ga bermadingizmi? Yo'q. Emin kelsa berasiz-da. Endi kelsa 50 taqalatdi. Shunday olgan tayikni 52 ming so'm so'rab ekanman. Bozorning bahsi. Şef qancha so'radasiz? Yaxta qo'ycha. Benim narjaqda. Ama ular kimniki? Avayla söz. Qancha? Bizde boshqa. 90 ming so'rayotadi bu yerda boshqaga. Qanchak? Janchak. Yerda boshqa 90 ming. Yaşı qanday ekan bu? 150. Barda paltarashka bo'ladi mi bular? Narxisi. Xudo pazar olamiz. Bunlar 90 ming. Yo'q, 75. 75. Yo'q. Hozir. Boshqa 75 deydi. Avonscha sari 65. 65. Bu jaldarni ne qilib qo'ygansizmi? 65 millet mi? Полторашка. Местный-дача. Местный данчик. А волча? 70 ming. 70 ming. Var erkek var ha? Onda on taylar. Полторашка. 70, 75, 90. Telefon numer veresmi? 505. 0505 0099. 0099 60. Жақсы. Жақсы satınız ya. Yoğun talların değil. Bu kimdik ekan? So'rang. Sizlarku? Qancha so'radasiz? 200. Yaşı qanday ekan, yaşı? 2 Boychi boy. 1.70. 2 asıydı. Tarım. Angliski paroda. Neler var hem? Ne öneriler var? Ne haber? Yürü var mı? Yürü var. Anam ulaka jaşlar yemi görünür. Bulak görülek ha? Bege sekilip jak sekilip. Evet işte kanday. Bu İngiliz paroda da Neler yok? Kişiye yakın bu. Ha, Kaça? 200 değil. Boyu çok ekan bu. Otları taza. Takalangan. Takalangan emas mi? Ya. Takalangan emas. Bu yerden gelgen boyunca tur attı. Şu yemi. Daha bir ay baksak ona takalatırız. Bir aydan keyin takalatamiz. Çaqdan so'zlarni qaramiz. Telefon nomer berasizmi? Veriyorum ha. 551 0551 62 62 62 62 65. 65. Çalıyor şunu vergen. Жылқы neyse. Так, но жылқы сатылды окшойт. Kimlik ekan bu? Satıldı. Qancha oldu ekan aka bu? Qancha oldu? 95. 95 ga ketib turdi. Bozor olami degan. Yaşı qanday ekan? Bozor olami. 3 yası ya. Boy 1.60 o'xshaydi. 1.50. 95 mingga ketdi. Yaxshi taygini. Savol sizlarga? Sizniki? Yaşı qanday? Kızı kuman 100 ming so'm. Sol iki butu ağ ekan bu Qashqa. Kızı kuman 100 ming so'm. Tak taqalı nega ish yo'qlar? Menga emas-da. Minglatoq, minglatoq. Minglatoq. Bozor baho berdi, so'radi. Qancha?
Olar qancha o'tadi? Ya. Qancha o'tadi? Semizik, ay jemjegende. Qarmağan жақсы екен. Semiz ekan, alған кіші soyup салбаса алдым. Жақсы. Değerler kimlik ekan bular? İyisi жоқ. Çoğun beyler ekan ha? İyisi жоқ ekan. Kanat kimlik ekan? O, sizlerdeki o ekan? Kimdeki o? Qancha? 150 ming. Yaşı qanday yaşı? Yaşı 6 yaşı. Neleri var hem? Ne öneri var hem? Vakat şet. Yürü var. Evet, işte doğru mı? Tişteydi ağalan. Gişin tişteydi, at tişteydi. Atlı tişteydi. Allah'tan. Boyu qanday ekan boyu? 1.60. 70 geçeyim. 70 geçeyim var adam. Ne olgan? Telefon nomer verin de. Söyledim. Paranız var mı? Aytasın mı? Kaçkaya gel. Ne rakamdır yine? Aha. Hazır. 755 755 622 622 557. Şu numaraya çalıverirsin mi? Şul жылқы. Atada 2 жылқы çıktır qara. Свои же. Kunanlar. Так, Kunanlar. Yaşları qanday yaşları bay? Kunanlar. Kunanlar ha? Boyucu boyu. 1.60 plus. 1.60 plus. Arlovский. Paroda Arlovski. Neleri var, ne öneri var yani? Mingi canı mingi. Жаңы mingi. takalangan. Жаңы takalangan. Tevet işteydi. Çok çok. Жоқ. Орбайбы? Жоқ. Тазабы? Таза. Таза дейді. Göbete sözülü айтып атпайбыз. Мына қараңыздар. Андай алған жылқы. Сорларын жүргізейін. Бұттары таза. Қанша сұрап аттыңыз? 250 мың сом. Болушу қанша болады әмі? Қаншасын? Күні жоғыз, а? Монзыны көргізейін. Ейсі бір. Бұл қандай болып қалды әке? Бұл да жашы құнан екен. Бұл барша қара. Bir үйден шыққан. Тақаланып тұр. Менге да бұл да. Так, бұлардың мұнысының нелері бар енді? Үйірі бар жоқ дегенде. Жаша? Үйірге қосылы екен ше. Оған соғылары. Жағынан. Құттары таза. Бұға қанша сұрап атасыз? Бұл да 250 сұрап. Бұл да 250. Бұл да тіштебейді, теппейді, орбайды дегенде. Таза, ә? Жош. Телефон номерді айтыңыз мұнда. 550. 0550. 550. Дағы 550. 347. 347. Садовыйда тұрады, Москва районы. Чей областы шақта. Чалы өрестер ме? Бұның бойы қандай екен? 157. 1.57.
Bulak'a da kirlek de şu. Çok. Kunanlar bular. Bul da kirlek. Burada görülük. Үйретесіздер алып тұрып. Шындай болған жылқылар. Достар, видеоны аяқтайық. Видео жақса лайк басып, сұрауларды комментарийда қалдырасыздар. Көрішкенше аман тұрыңыздар. Каналға қапталғанын ұмытпаңыздар.